Sine moj, ispričat ću ti kako je nekada zavičaj iz kog ti potičeš, ovo naše malo bogato ostrvo Sveti Stefan, izgradila ljudska sloga. Stajaše stari Petar Lašković pred svog najstarijeg sina, sa kojim je sjedio kraj prozora sa pogledom na pučinu najljepšeg Jadranskog mora. Sredinom 15. vijeka velika turska flota je plovila morima, pljačkala i osvajala gradove i oblasti uz Jadransku obalu. U staroj kamenoj kući nadomak ostrva Sveti Stefan živješe naočita paštrovačka porodica sa domaćinom Petrom Laškovićem. Živio je Petar u kući sa sitnom djecom i svojom visprenom i mudrom suprugom Mare. Njegova je žena Mare poznata bila po poštenju, ali sa malo dlake na jeziku, što je u to vrijeme bolo oči okolini, ali je muž znao koliko mu je žena pravična, pa mu to nije ni malo smetalo. Brzo pristiže glas među Paštrovićima da je turska vojska namjerila da porobi i opljačka obližnji Kotor. Lašković tada prvi skoči i pohita da razglasi vijest da se zlo sprema komšijama Bokeljima, te okupi oko sebe sve glasnike i dobronamjernike, da sa njima stignu u pomoć Bokeljima prije mraka. Kao jedan ustadoše svi pohitaše, predvođeni hrabrim Petrom, čineći se iz daljine kao da ih je preko 1000 duša. Dogovoriše se da pođu prečicom preko Trojice, pa iznenade tursku vojsku i tako pomognu komšijama u odbrani grada. Ušli su sa gornje strane bedema, sporednim ulazom od rijeke, sve uz tutanj i galamu, u namjeri da pokažu svoje ratničke vještine daleko poznate među Mlečanima i širom Primorja. Sjevale su glave od Turaka kao pokošeni usjevi, razvila se žestoka borba, mišljahu Turci kao da ih je grdilo vojske došlo, te vratolomivši tekoše da im se ne zna ni strva ni glasa. Paštrovići zadovoljni, uz pjesmu i šalu vraćaju se svojim kućama. Na usput, pri dnu plaže Jaz, nadomak Budve, vidješe turske galije usidrene u pijesku sa stražom koja je odmarala pri prvom sumraku. Odmah napadoše stražare i ostatak posade. Lako ih savladaše. Podigoše nakon toga jedra, te povezoše galije pune blaga i dragocjenosti u pravcu drobnog pijeska, do plaže i uvale, gdje su inače vezivali svoje ribarske brodiće, da tamo iskrcaju bogat ratni plijen. Po iskrcavanju na drobni pijesak okupiše se hajduci da vijećeju šta im je činiti. Znali su da će Turci vršiti zulum nad nedužnim narodom, ženama i djecom, jer bijahu poraženi i postiđeni. Petar predloži da se blago iskrca i zakopa na sigurno, a da se galije potope, te im se tako zametne svaki trag. Mudro su zborili jedan po jedan od svih 12 predstavnika porodica u Paštrovićima. Dogovoriše se da je najbolje učiniti da se ratni plijen podijeli tako što će se sagraditi 12 kuća na njihovom ostrvcu, po jedna za svakog, te tamo, na sigurnom, izmjestiti žene, stare i djecu. Sagradiše prvo tvrđavu, da ih čuva od neprijatelja, na oštrom i kamenom ostrvu koja ga je visokim bedemima opasala, a na njegovom najuzvišenijem dijelu podigoše crkvu Sveti Stefan, po kojoj i ostrvo dobi ime, a koja je bila zaštitnik grada i duhovno sklonište Paštrovića.
Unutar ostrva, kao posijano žito, iznikoše po obodu kamene kuće građene od klesanog i poluklesanog kamena, čiji pod bijaše popločan, a sobe izdijeljene zidovima. Na sredini kuća stražare komotna vrata, a prozori poput ptičjih gnijezda otvarahu vidike daleko prema pučini. Mare je držala i nekoliko koza da bi lakše prehranili djecu dok je Petar ratovao. Pričalo se da nema domaćice koja zna tako dobro umijesiti ruštule kao ona. Kada bi se čula škripa pokretnih vrata centralnog ulaza na ostrvu, koja su podizana i spuštana pomoću lanaca, znala je Mare da je neprijatelj daleko. Tada bi njen domaćin ulazio u kuću noseći ključeve grada koji su zveckali odjekom počasti. Znala je da tu čast dobijaju samo najzaslužniji, svijetla obraza i srce junačkoga. Na prostoru ispred gradske kapije, na pjaci, nalazilo se mjesto gdje je zasjedao sud pravednih Paštrovića, zvani Bankada. Tu su vijećali, dogovarali se, bratski i pravedno rješavali nesporazume po mnogim pitanjima više od 4 vijeka. Zato su gradić Sveti Stefan u narodnim pjesmama i u starim zapisima nazivali mjestom od pravde. Tako je stari Petar Lašković ispričao ovu priču svom najstarijem sinu prije ženidbe, da pamti i ne zaboravlja dičnu istoriju svog zavičaja, a u narodu osta spominjanje složni kao Paštrovići.